uz ove Mimara Sinana u Carigradu projektovao sebi na Baščaršiji. Ljudi ne znaju stvarno, jako malo ljudi zna uopšte za Vijećnicu kao nacionalnu biblioteku koja je izgorilo preko 2 miliona knjiga. S te strane vrlo korisna je ova izložba. Mislim, eto, čisto da se ljudi upoznaju, jer jednostavno otvoreno govoreći o nekim stvarima, vjerovatno možemo ići naprijed. Koncept je, znači, istorijat Vijećnice, da se ljudi upoznaju, da pročitaju šta je u stvari, da se upoznaju sa duhom tadašnjeg Sarajeva. Znači, dosta je opisano u ovom tekstu kako je neki istorijat Sarajeva i sama lokacija Vijećnice, staro jezgro Baščaršija, pa sva sredstva prikupljena od ulaznica na određene predstave, koncerte i tako dalje, bit će usmjerena ka fondu za obnovu Vijećnice. Ali što se tiče Sarajeva, definitivno što se dešava u Beogradu, poprilično se prati ono što se može vidjeti na ovim standardnim nekim medijima. Ja vjerujem da ljudi iz Beograda prate, ako ništa, barem ove neke veće stvari koje se dešavaju, filmove, neke veće predstave, neke veće bendove, ali dobro je da se uđe malo više u srž samu, znaš, sa ovakvim nekim festivalom gdje bi se predstavilo nešto što je stvarno prava slika. Znaš, ne ono samo što je najkomercijalnije, ono što ispliva na onu površinu kao najbolje, već i ono što se dešava svakodnevno. 2007. godine je bilo jako bitno otvoriti priču o opsadi Sarajeva, proširiti je izvan kruga ljudi koji su pripadali možda nekim nevladinim organizacijama za ljudska prava i gurnuti ga u javni prostor, među građane i građanke, među medije. Ono što je za nas bilo i možda i poražavajuće i zabrinjavajuće jeste da ste prilikom obeležavanja 20-godišnjice 6. aprila ovde ne imali medijsku blokadu, nego onako možda neko filtriranje informacija o svemu tome što se dešavalo i opet je to nekako obeleženo u nekom užem krugu ljudi. Dani Sarajeva namenjeni tome obnavljanju u svakom smislu, namenjeni su i konkretnom obnavljanju Sarajevske većnice i mislim da je to izuzetno važno da imamo i nešto opipljivo što će Beograd, Beograđani i Beograđanki i sam festival Dani Sarajeva pružiti gradu Sarajevu, ali isto tako jako je važno da to ne prestane nakon što se Dani Sarajeva oficijalno zatvore, već da taj neki odnos koji je započet festivalom nastavi da se održava i svakog dana, svake godine.